Perona NMAX tahun berapa, Pak? 2019, Mas. Kondisi Kondisinya nyes, harga. harganya 2.500 nego, Mas. Oke, siap. Merah maron. Merah maron, pajak plat baru. Plat baru. Ban-ban masih oke, Mas. Ban-ban masih oke, depan masih bawaan itu, Pak. Bawaan semua, Mas. Oke. Mio Sporty murah meriah rego piro? 3.500 mek susuk. 3.500 mek susuk, 209 lengkap mati. Kae. Plat Dura. Inilah. Ya L-Max 204. Mesin Primus. Mati 3 tahun plat Dura. 10,5 nego. Tahun 2014 akhir berarti ya. Harga 22.500. oke, kondisi oke, siap. Mek susuk 500 ae. Wah, Susuk 500. Ya, 24. Penrosno open motor kuno lur iki lur. Super Cup tahun 80. Wes pira kono. Yang penting bati. 3 juta punjul lur iki lur, 12 jeng. Wo, wah, kok ana momeninge ngene spesi tahun pira? 2011. Regane pira regane? 6,5. Oh iya, oke, siap. Bisu tapi ya, Mas. Oh. SMP 1 Cikon. Oh, gue bu guru lah ya, api ngene. Iya. Wah, iki guys, pajak anyar keris orisinil. Kilometer urung akeh. Ono 16 juta pas diangkut. Selak suwen. Loh, Jal. Nekno lho. Tahun pira? Tahun 9 Mas, glowing. Glowing rega pira? 2,5 mek susuk moto karo tumbar ae iki. Mek susuk moto karo tumbar ya. Montore cek. Plat Dura ya, pajake off pira? Wis patus gone pasar. Oke. Om bodol pira iki le? 4 juta susuk. Susuk pira? Susuk adi. Susuk aki. Tahun pira iki? 2011 Patu Duro. 2011 Dura mati pajak ya. Wah. Montor kuno Grand 99. Montor kuno Grand 99 6.500.000. Nego kondisi mulus. Restorasi. Oh.